Časni oci, draga braći i sestre, poštovani predstavnici lokalne samouprave, poštovana zamjenica gospodina gradonačelnika, koji je bio sa nama u Litiji, sada je trenutno odsutan, ali drago mi je da vas sve vidim ovde i da ne nabrajam pojedinačno sve predstavnike institucija, sve vas koji ste ovde okupljeni. U ime svih nas koji smo domaćini danas i sutra i u toku čitavog festivala, na prvom mestu našem večerašnjem gostu, dragom vladiki Atanasiju. Čestitam još jednom praznik, želim prijatan boravak vladiki ovde, ujedno blagodareći za prisustvo njegovo na početku samog festivala hrišćanske kulture. Vladika je pomenuo ispred crkve da poziv koji je njemu upućen je od pre nekoliko meseci, pa moram da ga malo ispravim. Vladiko, dozvolite, ne zamerite. Vi ste bili pozvani i prošle godine i imali ste i tada volju, ako sećate, da se odazovete, međutim, eto, zbog zdravstvenih razloga i poteškoća, tada ste bili sprečeni, ali sigurno vaša dobra volja i tada bila aktuelna i hvala vam što ste se i ove godine odazvali, što ste imali dobru volju da uložite trud. Vladika je jutros stigao do Beograda avionom, odatle je stigao do Zaječara preko manastira Bukovog, gde je tamo posetio tu našu svetinju, stigao do Zaječara, učestvovao sa nama u bogosluženju u Litiji i evo sada je ovde sa nama zaista da nam svima i svoje prebogate riznice i svog bogatog iskustva kaže ono što je nama potrebno i korisno. Iskreno verujemo da je vladika već dolazi i znamo da je dolazi u Timočku krajinu, ali da specifičnost ovog mentaliteta i ovoga kraja zahteva malo više i truda i sigurno rečitosti koja mu ne nedostaje, da nas pouči onome što je dobro i korisno, uzimajući u obzir sva iskušenja sa kojima se mi kao hrišćani, ne samo ovog podneblja, nego generalno kao hrišćani 21. veka susrećemo, obzirom da živimo u svetu, a praktično smo kao hrišćani van ili nad ovim svetom, ili bar tako trebalo da bude. Još jednom vam čestitam na večeri i slavu, sa molitom Presvete Bogorodice da nas ukrepi, da nas obodri u svemu onome što je dobro, blagodani svima onima koji su i ne samo učestvovali u Litiji, nego i bili pomoćnici i organizatori svega ovoga i ujedno svi predstojećih događaja koji se nadam da će nam biti na zajedničku radost, na zajedničko napredovanje u crkvi, u hrišćanskom životu, a da bismo to uspeli, sigurno je potrebno da mnogo poradimo na onome što je ljudsko. Jer čini mi se onako da ako smo lepo vaspitani ili ako se lepo vaspitavaju deca, da iz toga proizilazi vrlina i poslušnost, a iz toga se dalje naravno lakše razvijaju dobri hrišćani i dobri rodoljubi i patriote. Tu je sa nama i đakon Uroš, on će reći nekoliko reči, onda ćemo vladiki ustupiti reč, da nas pouči i blagoslovi i započne svečano festival hrišćanske kulture. Vladika Atanasije Jeftić je rođen 8. januara 1938. godine u selu Brdarica kod Šapca. Završio je bogosloviju u Beogradu. Bogoslovski fakultet je upisao 1958. godine. Diplomirao na istom 1963. godine. I služio umeđu vremenu u vojsku. Amin. Amin. I to na Kosovu. Vladika je zamonašen 3. decembra 1960. godine. Bezman 60 godina monaškog života. 64. godine odlazi na Teološku akademiju na Halki, a potom na Teološki fakultet u Atinu. Tu je odbranio doktorsku tezu iz dogmatike na temu Eklesiologija apostola Pavla po svetom Jovanu Zlatoustom. U jesen 68. godine odlazi u Pariz, gde najpre nastavlja bogoslovske studije na Institutu Svetog Sergija i dalje usavršava znanje francuskog jezika. Predaje 3 godine. Tako je. Posle provedene 1 godine izabran je za profesora na institutu. Naredne 3 godine predavao uvod u bogoslovlje i patrologiju sa asketikom, a posljednju godinu predavao je istoriju crkve vizantijskog perioda.
Vratio se iz Pariza 72. godine i od tada je na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Niz godina predavao je istoriju hrišćanske crkve, neko vreme istoriju srpske crkve, a 1987. godine izabran je za redovnog profesora patrologije. Biran je za dekana Bogoslovskog fakulteta u periodu 1980-81. i 90-91. godine. Tokom rada na fakultetu objavio oko 100 naučnih radova, otvoreno istupa zahvaljujući odličnom poznavanju filozofske i teološke misli i svojom svestranošću ostvarujući dijalog sa tadašnjim zastupnicima marksizma i materijalizma. Od 1991. godine je episkop Banatski, a već sljedeće godine određen za episkopa Zahumsko-hercegovačkog. Izabran je za prvog rektora novotvorene duhovne akademije Svetog Vasilija Ostroškog u Srbinju u Foči 1994. godine. Usled teške povrede povukao se sa arhipastirskih dužnosti uz saglasnost Svetog arhijerejskog sabora 1999. godine. Privremeno je vršio dužnost administratora eparhije Raško-Prizrenske nakon razrešenja episkopa Raško-Prizrenskog Artemija. Član je Udruženja književnika Srbije. Vladiko, izvolite. Hvala, ovo posljednje da samo kažem, ja sam napustio to udruženje, kad sam dobio, bio sam pretplatnik književnih novina. I kakav sam, dobijem, otvorim srednje dve strane, obe strane piše tri najveća lažova i prevaranta istorije Hristos, apostol Pavle i Sveti Sava. Pocepam i vratim i više nisam član, niti dobijam književne novine. Ne mogu s takim mangutima da sarađujem, makar bili književnici. Ima takvih snobova, takvih protuva. Ovaj narod, čućete u ostalom, ali ima i ono drugo. Ovaj tekst koji sam 80. godine izgovorio po konceptima, proučavajući detaljno karakter srpskog naroda, njegov život, duhovnost i proučavajući velike etnologe, antropologe, Njegoša, Vuka, Milićevića, onaj što je pisao Karađorđe Vojvode, Jiričeka, istoričara, Austrijanca, Gezmana Maretića, Jovana Cvijića, Durmitorca, rođenog od Loznice, Erdeljanovića, karakterologija Jugoslovena i naravno srpska žitija, srpske poslovice, srpske istorije, srpsko predanje. To je bilo 80. kad smo govorio ovo u Ljubljani. Naime, 70. godine mi smo u dogovoru sa Slovenačkim fakultetom, teološkim, katoličkim i hrvatskim u Zagrebu rešili da se sastajemo svake 2 godine, da ne kažu komunisti da oni jedini su ti koji drže jedinstvo. A mi bi se svađali i klali, nije tačno, mi smo sastajali svake 2 godine. I do 90. smo održali 10 tih susreta, jedan Sloveniji, pa Hrvatska, pa Srbija, pa opet krug. I završilo se u Sremu, u manastiru Jasku, 90. na nama. Kad Hrvati nisu došli, jer je počela Krajina, a Slovenci su došli, mi smo održali, tako smo svoj dug odužili, a napisao sam Hrvatima, vama izgleda krv jača od vere. Tako sam i napisao, dobro, nisu došli. Govorio sam, dakle, 80. godine u Ljubljani, pošto je bila tema duhovni život naših naroda i određeno je da svaki o svom narodu govori. Ja sam uzeo ovu temu o srpskom narodu i govorio. Objavljeno je više puta i u zborniku Hilandarskom je ovaj tekst ovakav kakav je neko, ne znam koje po redu izdanje, bilo je u Misionaru. A jedan čestiti Srbin, starac iz Novog Sada, kad je ovo pročitao, dao mi je ni manje ni više nego mali zlatnik Maji Dušanovog novca kao nagradu za ovo. Hvala mu. Kad sam počeo da razmišljam kako šta, čitao sam poslovice. To nisu Vukove poslovice, nego narodne. To je narodna mudrost. I naiđe na poslovicu koja će biti ovde u centru. Od istog drveta pravimo i lopatu i ikonu. To jest, od istog materijala može se stvoriti obična alatka, čovek, recimo radnik, homo faber, kako su govorili bezbožnici, ali naravno čovjek nije samo radnik, nego i mislioc, homo sapiens, pa onda homo ludens, koji voli da se igra, i Mircea Eliade, ovaj istoričar religije, rumunski,
izbegao je u Americi, napisao sjajnu istoriju religije. Homo religiosus, religiozno je biće čovek. Ali sa istim materijalom raspolaže. I da ne dužim, govorim osnovne karakteristike duhovnog života kod pravoslavnih Srba. Govoriti o jednom narodu i njegovim karakteristikama, njegovom duhovnom životu u celini nije ni malo lako. Ako za primjer uzmemo izabrani narod biblijski Jevreje, onda iz Svetog pisma se jasno vidi koliko je ta narod imao raznovrsne karakteristike, pozitivne i negativne. Kako je teško dati jedinstvenu sliku njegovih karakteristika, njegovog duhovnog života. A u izvesnom smislu biblijski narod je prototip svakog naroda i svaki narod je Božji izabrani narod, pa i srpski. Toku rata, kad su nam poslali iz Ženeve gospoda, taj Svetski savet crkava, kako je vladika Danilo prevodio, Svetski savet crkava, pokojni Danilo, veliki dača. I ja napisao negde da sam srpski narod Božji narod, oni su protestovali kod patrijarha kako je to srpski narod Božji narod, jer su nas oni smatrali za đavolji. Odgovorio sam, bio Svятейший Pavle, neće nas oni učiti šta je narod. Biblijski je to izraz narod Božji. I zaista, apostol Pavle je u Atini govorio neznabožcima, Bog koji je stvorio svet i sve što je u njemu, koji sam daje svima život i disanje i sve, on je od jednoga čoveka, bukvalno od jedne krvi, stvorio svaki narod ljudski, da živi po svemu licu zemaljskom je odredio unapred naznačene vremena i granice njihovog življenja, da traže Boga, ne bi ga se dotakli i našli ga, mada on nije daleko ni jednoga od nas, jer njime živimo i krećemo se i jesmo, jer smo i rod njegov, to je govor Areopaga apostola Pavla. I to je srpski narod. Kad kažemo da je on izabran narod, Božji narod, ja sam tada odgovorio tima iz Ženeve, ja nemam drugi rezervni narod, taj mi je narod dati, ja sam u tom narodu i šta? Niti je zasluga, niti krivica moja što je govorio i sveti patrijarh Pavle. Vladimir Solovjev, ruski mislilac, je rekao, ideja jednog naroda nije ono što on o sebi misli i u vremenu, nego ono što Bog misli o njemu u večnosti. Tako je u životu srpskog naroda Božja misao o tome narodu, zamisao, njegova želja, njegovo naznačenje bilo ostvarivano. I kako naš divni pesmi Momčilo Anastasijević, koji je inače poreklom cincar iz Milanovca, znate da je naš Vučić cincar. To svedoči njegov komšija Filipović iz jednog sela kod Bugojna. Kaže Momčilo Anastasijević, rešavati mnoga metafizička pitanja i probleme lakše nego govoriti o čoveku i pokretima njegove duše. Naš sveti Nikolaj Velimirović je rekao, ne može se istorija srpskog naroda, pogotovo duhovna istorija, pisati samo rečima ili mastilom, nego u krvlju i suzama i srca, to jest krvlju i molitvama. Ipak pokušat ću da iznesem moje viđenje moga naroda, oslanjajući se na ono što su Srbima rekli mudri ljudi koje sam pomenuo, a ono što je sam narod kroz svoje svetitelje, mučenike, podvižnike, bogougodnika od Svetog Sava do Svetog Lazara Kosovog, đakona Avakuma, vladike Nikolaja i oca Justina. Tu sretoh jednog brata Rusa. Znaš, tam je rekao jedan Rus pre niz godina u Rusiji, kakav ste to vi narod da vam Bog da takvu dvojicu Nikolaja i Justina u takvom kratkom roku. Pa rekao, niti smo krivi, niti smo zaslužni, ali je činjenica da je to veliki dar narod, Božji našem narodu. Mi smo od jednog drveta mogli da pravimo lopatu, ali mogli smo da pravimo ikonu i to je zavisno od slobode, od ličnosti čoveka. Najveća vrednost ljudska jeste ta bogolikost. To je ta tajna da smo ličnost slobodna, sposobna za ljubav, za život, nažalost sposobna i da zloupotrebi slobodu, ali i da se pokajanjem povrati u to stanje.
Ima srpski narod poslovicu koju nijedan narod nema, koja je dragocena. Pokajanje je najlepši cvijet ljudskog poštenja. Samo Srbi govore o pokajanju, neće on reći danas ni Šiptar, ni musliman, ni još manje, nažalost, Hrvat. A Švaba da ne govorim. Da, naša je istorija sva bogata takvim živim primjerima, oličenjima, da se od istog materijala može izgraditi sveta ikona, ali može i lopata. Može biti ona korisna alatka, ali može biti i obična motka. Kaže narod, jedna koza ojari dvoje jarića, pa jednoga koža dospe na bubanj, a drugoga na evanđelje, kao korice. Tako i od nas ljudi može Bog u saradnji s Bogom da se stvori razni rezultati da nastanu. U svakom slučaju srpski narod je bogosazdan po bogolikosti, po dobrima u koja je Bog postavio, uložio u čoveka. Govorio je sveti Nikolaj, a ponavlja naš divni vladika Lavrentije, koji je nama u bogosloviji prvi otkrio Nikolaja, mi smo seljačeta bila i malo znali. Da u svakom čovjeku ima toliko dobra da se može na tome izgraditi raj, ali i toliko zla da se može izgraditi pakao. Čovjek je taj majstor koji kuje sebi ili raj ili pakao. Boža Knežević, naš filozof, govorio, narod kaže da je u rukama čoveka i čekić i nakovanj. Jeste, kaže Boža Knežević, ali neko ima pritom i mašice da se ne opeče i klješta i turpiju, a drugo mora golim rukama da kuje to vrelo gvožđe. Naravno, osnovno je i glavno saradnja sa Bogom, sinergija. To je to duhovnost kao saradnja sa Bogom. To je oblagodaćenje čoveka, oboženje čoveka u saradnji sa Bogom. Bogorodica je ta koja nas je s Bogom urodila, srodila. I u pesmama koje pevamo danas i sutra kaže se: tobom smo postali pričasnici Božje prirode, to je reč apostola Petra iz druge poslanice. Ona je uzrok oboženja svi u nas, rodivši Sina Božjega. Ona je omogućila spasenje svetu i kako je govorio otac Justin, da nije bilo majke Božje, ljudi bi postali demoni. Ona je vas postavila pramajku Evu, iscelila njen pad i vratila nas Bogu. Priroda i sudbina srpskog naroda je pokazana u njegovim karakteristikama kroz istoriju, a naročito kroz Srbe svetitelje. Mi pripadamo istoku. Mi pripadamo istočnom mediteranskom bazenu. Tu spada južna Italija, Sicilija, delom Kartagina u Africi, bar jedno vreme, i onda obalom Sredozemnog mora, sve do Nila i posle obalom Svete zemlje i dalje Mesopotamijom, to jest međurečjem između Tigra i Eufrata sve do Persijskog zaliva. To je biblijski put Avrama, praoca, ali čoveka vere, koji je sina svoga prineo, iako je molio Boga, i kad ga je dobio u 20 godina, mu kaže, ajde ga prinesi meni na žrtvu, da vidi ima li on vere, i Avram je prineo na žrtvu. Ali je Bog sprečio to klanje, kad je već bio krotkoga Isaka položio na drveće i spremio da ga zakolje i da potpali vatru. Anđeo se javi, zaustavi mu ruku, kaže, pogledaj tamo u grmčiću, ovnić se upleo rogovima, njega žrtvuj. Tako je Adam bio primer žrtve i Bog je rekao, kaže Sveti Zlatoust, kad si ti nisi zažalio svoga sina, evo ja ću svoga sina da dam. I on je dao svoga sina za nas, Hrista, i mi stojimo ili padamo sa Hristom. Nije to samo vera u Boga, nego to je u Boga koji je postao čovek. Mudrac češki, kad je čitao Solženicina, onaj, kako se zove, nije Nobelovac, ali veliki pisac,
češki. Kad je Solženicin i Dostojevski pre njega obratili se potpuno Hristu, kaže, oni izgubili Boga pa su hodili za Hrista. Kao da je to manje, kao da je manje, naprotiv. S Hristom smo dobili i Boga i čoveka, Bogo čoveka, što je stalno naglašavano kod Svetih otaca i kod oca Justina naročito. Do dolaska na Balkan Srbi nisu bili hrišćanski narod, nisu bili pokršteni. Naše pokrštavanje je trajalo 2 veka. Prvo pokrštavanje, znate gde je bilo? Kad smo sa avarima, varvarima opkoljavali Carigrad 620. godine. Pojavi se na zidinama Carigrada ikona Majke Božje, kad je spevana pesma Vozbranove Vojvodje, i ona je branila Carigrad i odbranila od nas. Ali su neki već tada poverovali. To je prvo obraćanje pojedinih, naravno Rusa koji su posle napadali tako isto. Pa onda opsada Soluna od strane Slovena i opet varvara, avara. Sveti Dimitrije je viđen da jaše po zidinama, široke zidine, po 2 metra, i sa kopljem koga god dotakne, on ga rani, ali taj odmah poverio u Hrista. Zato su Srbi toliko voleli Svetog Dimitrija, da mu posvetili gradove. Kosovska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Mačvanska Mitrovica i tako. Ludi komunisti su pretvorili Kosovska Mitrovica u Titovu Mitrovicu. Zamisli, Titov grad Svetog Dimitrija. Hvala Bogu, sad je to otpalo, ali to je znak poštovanja Svetoga Dimitrija. I Srbi su ga toliko voleli. I da vam kažem, u troparu koji pevamo, vrlo je važno, došao je, opkolio grad, rimska vojska i neki atleta, lije, ispod zidina grada postavio je šatore i napravio ring. A bio atleta, pa je bio gospoda Serove da se bori, i onda je okolo pobao koplja. Koga pobedi, on ga baci na koplja. A svaku noć je po jednu hrišćansku devojku iz Soluna izvodio, znate zašto? I Svetog Dimitrija, koji se pokazao u Dioklecijanovoj vojsci kao hrišćanin, on ga uhapsi i zatvori. To je danas u podrumu, u suterenu crkve Svetog Dimitrija, kako odete u Solun. Nađene su njegove mošti vraćene i one su opet mirotočive. Skoro smo dobili, bio sam, hate natopljene mirom Svetog Dimitrija, ponova njegove kosti toče i donosom našem novom vladici Dimitriju da ima i nas u 2 godine, 92. i 3. 2 velike ofanzive hrvatsko-muslimanske sa 20.000 protiv naših 3.500. Pretrpeli su ova puta poraze i spasu na Sveti Dimitrije. Da ne govorim detalje, ali od tada slave Svetog Dimitrija kao svoju slavu pokraj Spasovdana naši čestiti nevesinci, junaci i borci. Dakle, Sveti Dimitrij je jedan od prvih naših kuma. Pa onda je došlo već u vreme Justinijana, 6. vek, on je, nekako su na Dunavu probili se Sloveni i počeli da se spuštaju. Koliko ja znam istoriju, prvo slovensko pleme su bili Šopovi, koji su dolinom Timoka prodrli duboko dole, deo u Bugarskoj, deo ovde. To su stari Sloveni, ali su i oni pokršteni. I posle toga u vreme Iraklija veće krštenje, u vreme naših vladara tamo u Dalmaciji, Viševići, srpska kraljevska porodica Mihajlo Višević, to je podigao crkvu Svetog Arhanđela Mihajla na Stonu, gde je posle bila prva naša, središte naše hercegovačke eparhije. Pa onda pre toga, početkom 11. veka, u Elbasanu, u sred Albanije, prema Ohridu, Sveti Jovan Vladimir, srpski kralj, i predivna Kosara, ćerka Samuila. To je prvi mučenik srpski. I tako jug Albanije, od tada hrišćanski, nažalost. Ovi su posle primili islam i postali janičari i onda su posle poraza Turske, kad je Turska nametala islam, dobijali privilegije i spuštali se sa Prokletija u ravnice Metohijske i od 700 neke godine pa nadalje. Tako su počeli, inače u vreme srpske
Nemanjića dinastije u Poveljama, Dečana i Pečke patrijaršije, nema njih 2% Albanaca u Metohiji, a u Kosovu pogotovo. I posljednji popis turski je bio vilajet Brankovića, jer su Branković Vuk je zaista napustio bitku, mada je u početku se sjajno borio. I u narodu je to ostalo da je on u ključnom momentu napustio. Možda ne bi doprineo pobedi, ali je narod to shvatio kao bekstvo. I on još 3 godine vladao u Drenici, delu Metohije, i dok ga nije posle Bajazid uhvatio i udavio u tamnici. A brat mu je bio iguman u Hilandaru, kao što je bio brat Đurđa Kastriota, kome je majka Srpkinja Vojislava, pa je bio monah u Hilandaru i tamo je sahranjen. I to je bio hrišćanski borac za pravoslavlje, Đerđ Kastriot, kako kažu Albanci. I oni sad govore Skenderbeg, jer ga sultan kao taoca bio poislamio. I oni vole više Skenderbega nego Đurđa Kastriota, pobornika. Posle njega bio je pobornik naš herceg Stefan Kosača, a onda Crnojević u Zeti. I do pada konačno herceg Novoga pod Venecijanca i pod Rimokatoličku crkvu. Ali 30 ustanaka mi kao narod izdali i opstajali. I opstaćemo i opet dok se budemo borili. Vladika Nikolaj je napisao sjajan knjigu Srpski narod kao Teodor. Sebe je opredelio kroz Svetog Savu, kroz Svete Nemanjiće, na služenju Bogu. Teodor znači sluga Božji. I bili smo zaista takvi. I trebali bi danas da budemo. Srbi znaju dobro svoju krštenu istoriju, kaže Sveti Nikolaj. Od primanja vere Hristove naš put je bio pre toga krivudan, neodređen, neosvetljen svetlošću smisla i cilja, a sa početkom primanja hrišćanstva taj put se ispravio i ispunjen je pravoj liniji, vrlinama i podvizima. Znate koliko je lepa srpska reč podvig, to je bolja nego grčka reč askeza. Podvig je kretanje napred i naviše. Napravio veliki podvig, kažu. Dvig je, zdvig, pokret, ali ono po napred i naviše. To je srpski narod, podvižnički narod. I hrišćanski život je podvižnički život. Tako je u nama delovala ta krštena istorija i to opredeljenje i crkve i naroda i države i smisao naš je bio u tome opredeljenju. Pre svega Srbi svetelji, Srbi mučenici, novomučenici. Dao Bog, iako je to nas skupo koštalo, da smo okićeni vencima mučenika, naš novi vladika, Slavonski Jovan, veliki borac i podvižnik. Pomažemo naravno i ostali, ali naročito mitropolit. Klanjajte se, deco, kad kažem ja mitropolit, čovjek je ceo dan stariji od mene. Rođen na prvi Božić, ja na drugi. Kažem ja njemu, a ovo nije za predavanje. Znate li vi, gospodine, šta to znači? Pa šta znači? Pa umatorio si za ceo dan, izlapio si, ne, nego mudriji sam za jedan dan. Dobro, nek ti bude. Ali je veliki čovjek, poslao mu je i monahe i monahinje i on ima sada manastir u samom Jasenovcu. Kupuje kuće, snalazi se, pomaže ga Banja Luka, ima tamo divni ministar Davidović. Obnovio je crkvu u Mlaki, selu 12 km ispod Jasenovca, koje je bilo srpsko selo i tamo su žene i decu klali. Sad se vraćaju ljudi, pa su na fresci u tom obnovljenoj crkvi napisali ovu Dijanu, koja je bila Austrijanka, pa je bila snaja srpskog lekara, koja je spasavala srpsku decu. Kod 20.000 je spasla, 7.000 po imence, i kad su komunjare došle u Zagreb, oni su to oduzeli i rekli, mi smo ih spasli. U mom selu Zapadna Srbija, sećam se ko dete, bilo je sve isto reći, funjara, lopužara, komunjara i položara. Znaš šta je položara? Koji krade jaja ispod kokoške da proda. To je kod nas. I nažalost nije pogreške bilo. Dakle, taj vladika se tamo bori. Ali Srbi su pokazali da su materijal
od koga se može praviti ikona. To je jedan duševan narod. Proučavajući srpskog naroda, etnolozi, etnopsiholozi, karakterolozi, sociolozi, istoričari, filozofi, etičari, pisci, pesnici, procenjuju srpski narod da je on narod sa dubokim duhovnim rezervama, kako doslovno kaže Dučić naš. To je narod koji živi dubokim duhovnim rezervama. A šta to znači? Narod iznenađenja. 50. godina Tito je naredio da svi književnici Jugoslavije održe kongres u Beogradu. Krleža, koji je bio, kao što znate, kao simpatizer, ali je bio u Zagrebu sve vreme i ko zna, on je u stvari, kako sam dodao, Cincar od Dojrana, nije ni Hrvat, ali je bio za Tita. On nije došao na taj skup. Pričao mi je Mihiz, sin sveštenika iz Rume, Srbin, da je, kad se vratili hrvatski pisci u Zagreb, pitao on Krleža, šta je tamo? Sve mirno, kaže, ništa. Ne znaš ti Srbe, oni to znaju da urade na oruk. To se mogu iznenada da iznenade. I dobro. Ali zaista mi smo narod sa dugim, naša su trpila duga. Narodna poslovica kaže, trpeti uvući dušu u se. Dušu u se pa trpi, kaže poslovica. Dvorniković i mnogi drugi to opisuju, Jovan Cvijić i mnogi drugi naši svedoci koji su, recimo Ivo Andrić kad opisuje na Drini Ćuprija, ono mučenje Srba, oni nisu izdali jedan drugoga, nisu progovorili. To je narod duboke osjećajnosti i simpatije, ponekad boleći, milosrdan, ali zato što je pravdoljubiv i čovekoljubiv i hristoljubiv, kako kaže. On većim nevoljama drugih zaboravlja na svoje, kaže Cvijić. To su duševnici, savjesnici, ti još iz doba Nemanjića u Žitijama. Oni su borci za Božju pravdu. Znali su da trpe i da se bore. Trpen spasen, kaže Evanđelje, a mi to kažemo srpski tako. Narod koji nije bio osvajač u životu, nego narod koji se oslobađao i druge oslobađao, kaže Dragiša Vasić. Onaj srpski pisac koji se pridružio Draži u toku okupacije. Naš narod, kaže Tesla Nikola, pokazuje toliku moralnu snagu da nam svijetli obraz pred celim svijetom. U Karađorđevo vreme to pokazuje se. Kad su srpske vojvode, čitajte Milićevića, Karađorđeve vojvode, bilo je Žeskaroz, kakav je bio Miloš, kakav je bio Hajduk Veljko, ali je bilo takvih devstvenika, takvih kakav je bio sin cara Lazara, despot Stefan. Opisao sam, kad je bilo u Kaleniću proslava Slovoljube, šumadijske vladike organizovao, pa izašla posebna knjiga. Mija Pavlović je pesnik beogradski, najbolje tumačenje dao. Donekle Dimitrije Bogdanović i Đorđe Trifunović. Pokojni Jerotić, nažalost, se nije tu mnogo proslavio, valjda nije shvatio. To je narod koji ima, dakle, duboke rezerve. Ima snagu za trpljenje. Kadar biti stići kad treba, kadar biti nekad i uteći, ali najvažnije je kadar biti na strašnom mjestu postojati. To postojanstvo je srpski identitet. Pitali Turčina šta je raja? To ti je, veli on, kao i trava. Što više koši, sve više raste. Drugi primjer, pitali raju šta sve moraš da daješ Agija? Raja veli, nemam vremena da nabrajam sve šta moram da dajem. Mogu da kažem da samo ne damo dušu. To su sve biseri iz istorije srpskog naroda. Trpi dušo, Boga radi. Trpen spasen, pogotovo blažen. Istina, ima narod i poslovicu koja je biblijska, Pavlova, koga Bog miluje, onoga i kara. Ko pretrpi do kraja, bit će spasen.
ali to samo pokazuje duboku veru. Nikola Milošević, jedan beogradski intelektualac, je, kad smo govorili 81. godine 100-godišnjica Dostojevskoga, pa smo se sukobljavali na Kolarcu i drugde, koga je oplemenilo stradanje, rekao, gospodine Miloševiću, vi ne znate šta znači stradanje. Stradanje je krsta dobrodetelj. Kad sam polagao maturu, bio mi je inspektor, divni ruski prota, Golobuje Boris, oženjen Srpkinjom, i bio je poznanik s ocem Justinom Pomali, pa je napisao jedan članak, recimo 30 godina, smisao stradanja. I bio je citat iz Evanđelja: ko hoće za mnom da ide da uzme krst svoj, ide za mnom. I tema je bila upravo taj citat iz Evanđelja Markovog i ja napišem na tu temu i završim da je jedan pravoslavni bogoslov napisao ovo i citiram Golobujeva i dobijem 10. Nije to bilo lukavo, ali je bilo tačno. Kaže on, stradanje je oni udarci čekića majstor koji gradi kuću i najviše udara u kamenju koje će biti ukras njegovog balkona, to jest prve strane njegove kuće. Tu najviše on udari i taj kamen najviše strada. To je koga Bog stradanjem obrađuje, taj osobito je predmet ljubavi Božje. Ali je i narod tužan. To su mnogi konstatovali. Još je Jakov Ignjatović rekao, Srbi su njegove pesme ogledalo srpske pesme i to se račun srpski pred svetom. Pored svih nevolja narod je s tom pesmom izdržao. Neću da kažem da su drugi narodi lošiji, ali narodi su ti živjeli u sreći, a Srbin je veliki u nesreći i lakše je biti velik u sreći nego u nesreći. Tek u nesreći poznaješ čoveka kakve su njegove duševne snage. Sad je 100-godišnjica proboja Solunskog fronta. Šta je naš narod pretrpeo? Prihvatio se velikog rizika da napusti otadžbinu. Moj deda je bio Solunac i nosilac albanske spomenice, deda Dragić. Slušao sam kao dete sa još jednim Soluncem kako razgovaraju, gutao sam te reči, ali sad se to obnavlja i naravno mnogo sam čitao i hvala Bogu šta je naš narod pretrpeo. Ali malo radi dece ove manje da ispričam jednu priču koju sam čuo na Krfu, gde su Srbi iskrcali. Mesecima nisu dolazili saveznički brodovi prekookeanski, jer su Nemci pronašli sumarene, to je podmornice, i potapali te brodove, pa i američke koji su dolazili preko okeana da pomognu saveznicima koji su otvorili taj južni front. Francuzi, Englezi, pa i Italijani. A Bugari su udarili mučki s leđa. I posle niz meseci pojavljuje se vest, stiže prekookeanski brod na pristanište na Krfu. Tu je velika ona, gde je pristanište, za te brodove treba da je visoko. Izašlo je malo i veliko, i srpski vojnici i grčka deca. I u onoj gužvi brod se približava, jednom jedno dete upadne. Srpski vojnik na glavačke se baci sa sve opremom, spase onog dete, aplauzi, čuje kralj Petar, čuje francuski general Franche de Perret, odvedu ga prost vojnik, 2 dana ga nema i vraća se sa ordenjem. Njegovi drugovi, ajde bre da častiš, posto si slavan, a on kaže, samo da znam kome je gurno. Takvi su Srbi. Ne, oni Marko Kraljević je, kad je pogubio Musu, rekao, jao meni do Boga miloga što pogubi kod sebe boljega. To je veličina. Marko Miljanov naročito je govorio, junaštvo je da braniš sebe od druga, čovjstvo je veće, braniš druga od sebe. 90. godina kad je bilo klevete Srba na sva usta, pa je bilo u udruženju književnika, bio sam tada još član,
I posle su objavili negde srž mog izlaganja, čini mi se neka mala časopis, ako se ne varam čak iz Zagreba, gde sam rekao da Srbi su narod vrlo obdaren, ali ponekad im nedostaje smirenja, ravnoteže i suviše se ponese i suviše se i u tome se osili i zaboravi da uravnoteži smirenjem te svoje vrline i to može drugoga da uvredi. Pravi junak uvek se pokazuje smiren. Recimo, deco, dobar fudbaler, on će da namesti drugome, kao recimo što je bio Zvezdin Pižon, a ovaj da da gol. Govorio sam pri kiparskoj omladini svoje vreme i novinari polupismeni, ja kažem da sam ja u šali, kažem, objektivni navijač Crvene zvezde, što je kontradiktor, ako sam navijač, kako sam objektivni. On se dan objavi, ja sam fanatični navijač. Pa rekao, imaš ti pojma šta to znači, pa nisam to rekao. Da. Onima koji se javljaju odgovorit ćemo u nedelju na... Da su Srbi tužan narod svedoči Nikifor Grigoras, koji je putovao po Balkanu u vreme kad su ganjali Srbe, kad je stvarno država. I kaže, kroz planinske klance išli su Srbi na konjima kao u karavani i pevahu, behu to tužne melodije odjehiva kroz ponore i urvine. Kaže taj Nikifor Grigora. Tako je Adam Mickijević Poljak govorio takođe o narodnoj poeziji srpskoj. I Vinavers, naš poznati isto pesnik i istoričar književnosti. Srpski gusarski deseterac je sav karakterističi toga ritma, herojsko, junačkoga, ali u isto vreme i sentimentalno i romantičnoga. Kažu pesnici koji znaju kao Matija Bečković da je deseterac najverniji izraz srpskoga ritma. Da, i jeste stvarno, zato je Nikolaj umeo da peva, Sveti Nikolaj, Zidanje, recimo, Ljubostinje, to je veličanstvo, ili ona nebeska liturgija njegova. Nikolaj je bio izraziti primer tih srpske duše, talentovan, obdaren, Božji čovek. Patrijarh Pavle je divno pevao, pa pošto sam prošao već koliko, više od pola predavanja, da kažem, ja sam voleo da se šalim sa Svjatejšim Pavlom. On je ležao u bolnici, dao mu je tadašnji predsjednik Tadić sobu i predsoblje, pa smo ga posećivali. Metodije, novi vladika na Cetinju, je služio mu 2 godine i dolazili su doktori, sestre, posećivali ga i ja odem, on onako leži slabašan, pa se našali, voleo da se šali. Vaša svetosti, ja bolje pevam od vas, a ono nam kaže, i tačnije, jer ja falširam. Da otpevam nešto doktorima i sestrama da čuju. Ajde, Boga video, otpevam ja nešto pa kažem, gospodo, sestre i doktori, ja sam negde 5. do 7. pevač na svetu. Jeste Boga video, nisi rekao skog si kraja broja. Takav je bio naš deda Paja. I još jedno da kažem, nije u predavanju. Vi znate da je on imao čekić, nakovanj, klješta, igle, šta sve nije. I umre deda Paja i kaže, srpska sad priča, pred rajem nađe papu